Da biste napravili pojačalo za VLAN, potrebno vam je hammer papir ili karton, škare, ljepilo, aluminijska folija i skalpel. Prvo na hammer papir isprintajte predložak koji se nalazi ispod videa. Izrežite prvu komponentu, na poleđinu namesite ljepilo i zalijepite aluminijsku foliju. Zatim skalpelom zarežite označene otvore na prvoj i drugoj komponenti. Komponente ćete najlakše spojiti ako kroz otvore predviđenu za antenu provučete olovku. Savite i spojite komponente. Izvadite olovku, postavite vaše novo pojačalo na antenu i uživajte u boljoj internet vezi. За кого начнем? Ну, то есть не я